ekipa za razglasitev drugih mest. Iskrene čestitke ekipi. Kako? Se pravi, imamo zmagovalce, to je postala ekipa Korvoli Mislinja. Kakšni so občutki po zmagi? Zelo dobri, zelo smo se dobro spremali za ovaj turnir završni. Evo vidite po mom glasu. Hvala navijačima, zaista su bili jako bučni i naši i od naših nasuprotnika. Tako da mi je zelo drago za moje momke koji su uspeli da ovo na veliki nivo iznesu. Jako težak turnir za nas bio, jako emotivan. Tako da sam zelo srećen za ovo što se desilo sada. Nenormalni, fenomenalni, res. Prišli smo sem z motivacijo, da bomo prve, pa nam je tudi ratov. Ja, fenomenalni. S to ekipo smo osvojili prvo mesto že v mali odbojki, to je nadaljevanje. Pričakovali nismo take gladke zmage, samo zdaj pa veselje je toliko večje. Ja, občutki so fenomenalni. Dobro smo se odrezali, lahko bi boljše igrali, ampak vseeno smo veseli in mislim, da smo dobili zasluženo 3. mesto.